ade bi akosoa wo memu a ya hwe ne yanka ho asem a ha dwene ni nyina eye amanyofo se de wono musu eyusu tumi na unim se tumi ewie nipa uhwenhwemu a akoso kakra fa eye akandifu a enkanka ewo abibremu man ha Africa a Ghana ka ho bi no a se wo hwe ekwan a eda anase wo hwe empanimfu a ekura tumi ene wo mu a sebe wo mu yetimamufu no a etwa eda wo mu entemu no emu wa pa na se distance no emu so e power distance no se wo hwe tumi a ebedi nkrofo sem ni se de wo mu si hu wo mu nkrofo a sebe ese wo mu mum besom wo mu no a wo mu hu on se sebe wo mu ye nkoa entutumi so wo mu wo tumi no ehu nse wo mu de wo mu egina yie chen wo bia anti no de wo mu pe bia na wo mu ye enu nti ena eto de bia na ensentrofo ese ye twen wo madwini si so se tumi no ye de ye no ma yie ye mfa nsai no ma ne wi asese de ese ne sese ade bia si eye enura na ehu dede yu aba minim se wate kakra ni nyina fa eye kane pani ano oda NIB ano kofi ofusu nkansa na okoka asem bi ewo radio so na sa asem no okokan no your sister stations no some FM eho no okoka sa asem no anu wo kire se manfo eton scholarship a eje wo Ghana aye ton na asem no okan na me mabetra show isu aye akase omuma nhwehwemu nkoso na nhwehwemu nkoso na se ebonwa Nhyira FM ye betwina so am obi anye dede okurum ha. That was my statement. Me kan se nhwehwemu nkoso na nhwehwemu nkoso na se ebonwa ye mpese obi a be ye dede okurum ha. But nhwehwemu no enuma bi akoso a etan bampese utie first of all ensem okan no na wi a na ye ka ho no ye dimu enkomo. Sure. Sanya no ena Dr. Baumia say on BBC digitization and on the delegates akasa o magina tum no. I will not be a hypocrite to pretend say because this for by crime minimum be our foreign scholarship. Foreign. Oh yes. I'm not talking about it. Okay, unimo via wakoto foreign. Please. Wakoto foreign scholarship. Oh. Nipa no Oto saying. I mean the exact amount. Now foreign scholarship. Yeah. No. Meaning the exact amount. Please. Foreign scholarship. Yeah, tongue. Now, security service in Abuja, like a Juma. Exactly. You can't just make these allegations of foreign scholarship. And you're not on the same. Over 100,000. I'm telling you. Over 100,000. Oh, yes. I can't give you, because I can't give you foreign scholarship. I'm telling you. Over 100. MPP for Toby Quabu, MPP. I'm telling you. Yes, in these things, you cannot get 100% system. We cannot pretend to be a... Yes. Enti, we ayan semni bia, Kofi Ofosun Kansa ekaya about scholarship for Tony Noma. And as I've already stated, say, metna haka say investigations enkosune ku wiase ne bonwa. Ne mra ni dia, emo bia meka ho hwe. And mampani director so munko ye hwehwemu. Na in global practice no ne ne se bibi ba sei no a udi kan ye ho hwehwemu investigation first ansa na bi wo ho no a se hwehwemu no a waye no wanya nyina so bi ana bibi a ubetumi ede atu ho anamo amanipa na face law no kra no a sabiu wakochiri nipa no wakoya arrest anampo kra no se bia fi se nipa no mu hwehwemu ba bia akosie ni nti no ebia mu gya no a obedwane ana obetumi asɛ no ma bia ebema adansidi a mu benya no munya ana se nipa kro ne bia ade a waye na nkasa no
ebema edo hawa breti mamufu ana say ebe hamo manfu wo manimu saa no ma we no se wunya se nyina so edia na ne na putupuru utumi echi nipa no. That has been a global practice ekoso. But near Kofi Fosun cancer day ekowie no. Last week it is so my invite no. Onu ankasa koi. Emma NIB for mo tutu na no. From the lawyer or say Musa friend say on report no. That was on Monday or so. Na okachire mo say owo problem because ne papa yare. That is from Kofi Fosun cancer and the lawyer. Na ne papa yare ntino. Mo up to Wednesday. That is Enra. Ni ayati ya ne se ya be chi Kofi Fosun cancer. Na wo mo chi no nso wiye no. Mu ache no atutu na no apede mo pa wie nso a. Bela according to the lawyer no, omo ya yese ye money bail, ye detain no. Ye money bail, ye detain no. After everything na mo ye awie no. Na minim se asem no waka de se no kure wom se no kure enim no ehwehwemu na wie ye ene be kire se eye abonefo sem anase bia ade no oye ye no enye papa ese ye twena so no court na be twena so enye ye NIB na be twena so na enhwehwemu koso a enwie ye na wo kani pasha kukuom ana kukum se what detain no wo money bail agese nkrofo yi dede wo monten so edonkuma a release statement manfo kasa se criminal libel law na wo ho a saa bre no udi atema na aka bibi kura na bia ebegu aban hu fi na ebegu aban adwumakuo bi hu fi and ebeye bibi a eno ye nam so kire wo no na ye ha wo no saa mra no ye ye firi ho mampani kofo time since 2001 ye yi de free ho enti ene obi aka asem sempo saa asem no a waka no no kura nim anase enye yimpo a bomode na bo abo ansem na no ne enasidi amowo adansidi amowo na mo de akokot na court mum atwena so but the ne de akoso no hu a ye ka ho asem na say amanyofo saa de we bi si you Ekufu ado wo so saa ni akochi wei yesi wei aye say ni ache no ye ka ho asem a no nso muntie enam so ma ban no be ye unpopular ni hu say Ekufu ado be ye te say tyrant uya ya be so mu ye ni soja aban mu bi mu ye ni soja aban mu bi mu emra ewo ho ekwan ya se ye faso edi dwuma wo ho edinti ye pese ye show how power lies say investigative bodies ni nyina akoye te say gisi ye chi obi ni ye kire ni bibi ansa enti case no kra ye nkodi nye wo court no na nipa na say ya kire ni bibi ansa. What is this nipa no ye nyina nasem a ye nyina ye nim say emra no e kire ye say until say nipa no ye be prove say we guilty no e ye court until see a bit me approve no court na be prove but the be kan say that nipa no so a kire ni bibi say makonko na ni ansa to the extent say wo be chi nipa no kra no atoto na no awia wo mo jibel as me jiteni no enti ankoye de da enkie release no ade ne ye ho sa no because ye wo tumi se yetimi de bibi nti no na ye gusu ni ye okoka na full soldiers ni bia be defend say ai na wo mo chi ni ko hwemu no wo mo ko hu 5 scholarship awards letters UK 2014 one no objection letter GSS one keka documents a wo mo ko ni fie ko hwehwe wo no wo mo ate se nyina. The issue is that investigation obi anka so strategic investigation enkoso but the way ye chi obi ase ye pese ye de ni hyem na ye se nipa no wondwane enipa no sabe ade a wo kan no emu obi mu
any other child bit me ayen hwehwemu no abra enye se yede nipa ni even Supreme Court Martin Pebu versus Attorney General 5th May 2016 this Supreme Court for aka say even murder so obi edi ewu mpo no yema ne bail ade ntina ene ya chi obi a bail yesu kra na yasoda ma na ya chinchin ne ye chese adai these things am continue there aban dada no so no ye ne we no a on goodwill no enyini ko as a candle no ehi I'm telling you and then we be wo ho aban no eso wo de nani hwe sa no ma we as security agencies na ase ye no the goodwill of Mahama government no ehi is a candle ehi what are your investigations ni wie gather your evidence send him to court say detention you know ni say e ka dey ni epe na be who ha and omo promise letter omo try Calusius Mahama ne try and the call enti mampani ni mu bi all these ayi nyina and the mampani din ba mu no adieni even madampo yemabio munu nyai saade no yini soja aban atwam na to the politicians you will be a why that my friend of political speech next will be a quatrance ya manyosemti bi obeka no kasa no akoka bibi kura akoye hu ha momian guide a speech obi o ha na mabontin sabi onye obi a okoka asem a enye hwe but we former appointee na okoka asem a carry weight enti politicians no so no and someone who got radio so can ya de no so monya careful. There are so many channels ubetumi de report ni ade afaso ubetumi a petition ubetumi akọ report say na ekoso ni ade there were so many channels but sometimes bi won mo a ade no bi kura no a because of politics nti ni abeto agu abonten sa forgetting what it might also cause tisano ma no so no ye hwe ye na ye know how to deal with issues. Se Ghana ni bi onam nchen bia ekoka asem a obetumi aka netra en carry weight mimiti em be ka asem e be carry weight wo ye former appointee wo ka e be carry weight enti hwe ba bia wo gina ni ba bia wo any bremu e be cancel bi it's very very much important but ye to bi bia from Ghana no it say odwene ho a wonte ase my point is sa ya chi obi ye shed sa abuse of investigative powers no security agency mu yai na ya do so do even madam po ye ma bail e de ani oh yeah come on Nhyira 104.5 FM Nhyira FM 104.5 and we are done.